Solo jam 2. Pemain lama nih guys, pemain lama. MPM dari rantau. Empat unit MPM masuk di sore hari ini guys. Yang satu udah jalan tadi guys. Lagi rame hewanya nih. Lihat kenyangnya gantengnya kayaknya. Wagala excellent. Ya sekarang BM Bergala Bintang Hati. Ini yang mencoba menyalakan NS ini guys. MPM yang pertama keluar Terminal Bare Solo. Excellent yang kedua keluar Terminal Bare Solo. Semanju Bagala Semanju. Ini yang paling gantengnya nih guys. Excellent. Ini dia guys, bagandeng 3 dia guys. Semanju excellent. Bintang Hati. Guys, Semanju ke Bukit Tinggi. Excellent mungkin ke Padang ya. Semanju. Mantap. Wis excellent ke Bukit Tinggi keren. Bintang Hati ke Padang. ALS berpacu dengan MPM.